Kani gade Pati CCTV. Shibenta kajing ayman sem bat ban penslori ki waipat bandan kajing kit clear ya ka imlang salang. Hannen gasngi katnat pulat jong ka East Castles District kala ay kusnam karpangi ki laingot ki rangba ki balayarap ki pulat bante lakam ki kamsneu ha ka imlang salang da ka baay haki ya ka certificate of appreciation bat ka pisa. Ya kani kajing pun ko boram ki laingot lale ha ka jelang bala pelong ha po office trikam jong u SP ka East Castles District uba MH Kharkrang ringkar ke jiran langru ki wede ki he pulat ke district. Nakini ki balay kusnam wai naki uday nakasna maunga prem bat wai pat namar bisu maukhan ki balay rap ki pulat banyo pala jai wai khlung badang lai banai nakakti jong ka wai ke breu kasara linda kharpuli ke balara bori ni khlung nakasna mar bisu hakan nyotrek ukala lengkot mentaus nam wai pat uday uba gari warji uba nakasna saumer siteng ubalai rap ki pulat banyo kem ya katrok damper ke batera ya kawai ke motorbike ke berani number AS01Y4258 hakami chpotrek ubanai kala lengkot mentakas nam ha upper Shillong ha ka ba arngot kisamla kelayap hasen Kani gade Pati CCTV.